acá Chuquiago marcana, provincia Nacana, o Camaraque departamentos, o Capasparaque fronteras, Taque Kitinacate Suyapje, Señor Humaj, Paraltam, Humaj todavía Aractayam, acá Radio Toque. Ma semana vez todavía mistasipta, Ucatwa Señor, acá lo atanza, graciam toque, Hikatasta acá radiona maikutimpi, human arunakama, Taqi marcamaro o anacamaro, Loktaña taki. Humajiatawa, Ajlito o anacama. Diferente lugar anacan. Istapje, suyapje siempre, sapasimana. Taqi ukawanacamaro, Señor Humaj todavía. Hukampe yanaptam, hukampe chamanstam. Almana caparos, manqtayam, umtayam, Señor. Qilqatamanja sasause, cosisiñaniu, autjatanakaj, parjatanakaj, diosanarunakapata, hupanakao poktatani, sasawa qilqatamanjsi. Ukaj ukampo niu, Señor. Kitinakatej autjata, parjata suyapje, hupanakao wali bendistatani, hupanakao wali chamainstatani almanakapana. Señor Jesucristo, kamsasawa kalwatan maitasinsma, Dios pagaratama taqikunata, hakaña chorasipkista, bendicionanakama chorasipkista, tanto hanchinsa ajayunsa. Ukatwa humar Dios pagaransma aka radiotpachi, yanapt itay Dios, qoyanarunakam arsuña, yatiaña. Acá Santo Libroman qillaq ataki ukarunak. Ka ukirarunak te humaj profetam toques arsunta taki ukarunak. Dios bendito, humaro katuyasma, humaki usam amoyoxsa lakajsa takikuna. Ukamsa samait asma, Señor Jesucristo akalwatanj. Gloria, honra, choracina, collan santo sutimaro, ukamapan. Ukamapan. Ukamaste, Dios aja, yanapt ispanaya kalwatana, monarak tanpia kalwatanja, janir Dios anarunakapa, lit askasinja, arum tañaraki. Hilata Jacinto Chamizo. Camisa Hilata, Dios ajomar bendispan, umaj siempre pone ischukta, acá programa Radio Tercer Éxodo Auxatoque. Hilata humaj sarantas kakim Diosar servisa. Takpacha familia Chamizo humana karoa arum tanipxmaj. Humaj kaya Brasil marcana Iqatastaja humajaniwa siempre pierdictate, siempre pone istaskta radio. Diosana runakapa. Aka qep diosana uka sumamos qarunak. Diosay bendispan kwamaja hilata Jacinto. Arum taraktan kwamaja hilata Braulio Cejas. Hilata Braulio. Dios ajomar bendispan. Umaj también Catastaba, Sao Paulo, Brasil. Umaj también Ichuquiponiractawa, acá Radio Tercer Éxodo. Acá programa Marcaja Mistonjam. Dios ajomar bendispan. Almamaro, Chuymamaro. Kaya Brasil marcana.
Umaxarantas kakim Diosar servisa. Kitina katej hiqatasip taka Brasil marcanja. Hilas Culiacas, taqi humana karoa arumtani pxmaj. Kamaja ilata brablio Dios bendispan. Ischukiskai mamaj mainina karos awistarakim. Istapjaña pataki Diosan arunakap. Ukamarakiwa Hilata Ignacio Cejas. Humaros arum tanirexnao kamisak Hilata Ignacio. Dios humaros bendispan. Lo mismo Mexicatastawa. Ukahachamarca Sao Paulo, Brasil. Ukamarcan. Esposamampi Culiaca Benita. Dios aja bendispan ay humanacaro. Tanto wanakamarus bendispan. Ukamaraki qao kahilana Culiaca nagateje katasipta. Taqi humanakaroa arum tatapta Señor Jesucristo en su tiparo. Dios ay bendispan ukamaj. Ukamaste akalwatanja. Hanira Diosan arunakaplit askasinja. Yosaro monaraktan yupaist oaña ka radio pacha. Masuma yupaichave, masuma ocho. Ma alabanza. A ver, Hilata operador. Ma ocho kamach Diosar yupaist oaña ka radio pacha. Ukatwa Diosan arunakaplit asñania. Kajay masuma yupaichave ocho. Dios bendispa. Pachamona sinya pampir, que descalça e taparosa, na yosara salir, aqui ouça
Dios ay bendispan ukasuma antiguo yupaychabe q'uchur hisa Señor Jesucristo Paqaskapuniw ernaqarinak kitiraki akaj nayawsara yapuman ernaqeri arunakam yatiri kitirak uthaspa hisa yosan arupan qillqatawa Diosan yapupaq wale ach'awa trabajarinakaw falte obreros Diosan yapupan irnaqarinakaw han uthikiti Señor Jesucristo saponinwa oraqan kana uka tiempo nakans yapoq q'illoraskiwa aqtapiriw falte hisa hani uthikiti fácilmente yosana yapuparo ernaqeri saririnakaj ukatwa tratasa ka q'uchuq kitiraki akaj nayawsara sani hisa hanchinja hani uthikiti trabajo hanicha hani uthikiti ernaqañaj fácil aqej walwa uksana aksana thaqi trabajo ernaqaña ukampis walipi sikiw trabajo ernaqañanakaj uthi hanchinja pero Diosana Jesucristona hach'a empresa panste trabajero falte obrero falte ukat Diosaj si mayip jamay Diosaj kitaniña pataki ernaqarinak trabajerinak munat amigo munat hila munat kullaka humaq mayñamawa Diosaro Diosan yapupan ernaqarinakaj utqaña pataki hisa ernaqariw falte profeta Isaías tiempuna Isaías capítulo 6 ukan Isaías uñhawayanwa paispa Diosa uñachayana ma visión ukan Isaías profeta uñhana Diosan tronopa Diosaj kontata tronopana ukatste Ángela nakawa sapamaini sohta chiqani isa nos parqueña ukajanicha sohta chiqani payampeja ajan taptasi siwa ollan Diosan arupanja payampesti kayup taptasi payampesti halnaqapjiwa trono naira katana Diosaro yupaychapje santo 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 his ukwa Isaías chachaqunji y kunapachatej ukacha visión unjeja templo khatatiw siwa punkunakas unaqtiw qunuñanakas unaqtiw perqas unaqtiwa hisa
Dios ampej definitivo haniu cualquier cosa kit. Qollan Dios am presencia panj. Oraqis katatiwa. Hisa hila kulyaka. Ukatwa Isaías chachaj wali hupaj sustiase tal vez aniu nunca ukamuñijkante pero a causa ocasionante hupaj algo diferente uñi visionapan ukat ma'aru istase hisa ukaros de sanwa kitis sarani ernaqere Dios ataque. Pero antes de eso, Isaías 6 ukanja, Isaías chachajsiwa, una pachatejo paj unji, Diosaro tronopan contata ukamarake, taque uka punguna casa, uka perkanakas katatiri, ukatwa pajsi, nayat kuyapt esita, haniw askikti. Hucharara markanwa hakasta. Hucharanak taipingtua. Nayas ukamaraki haniw askikti. Kuyapt aita sa sahupaj. Wale respetompi makati Diosaro. Oración toque. Ukapachawa hupaj unji visionana. Ma ángel serafín. Ukao mistani. Ma tenazas aptata. Uka sacrificio ninaj sank'askanja. Ukatwa ma sanka waite tinasampi ukat Isaías profetan la caparoa chillante. Ukat siwa akaninau humaroj huchama la camsa santifique. Akaninau humaroj purificta. Akaninau humaroj machaqa parlani tukuya. Hisa. Ukapachawa uka arroxi kitirak chas sarani aka glorioso evangelio parliria kananchiri kuna pachatej Isaías profetaje hasta purificatan uka ninampe uka nina sankampe oh hichajopaj listukinua upaj saitapi ukatsi tatay nayaw sara narquitasit. Gloria a Dios. Hayo kakasta. Chachanakao necesitase. Hayo kakasta creyente nakao necesitase. Kollana hayun ninampi purificata. Enteramente. La rapaz la capaz. Kollana Diosan Santo arunakapa arsunya pataki. Dios aquia ernakarinaka kitanpan waitaspan kitinakateja katukuy timpuna qollan arunak arsosip que diferente lugar anakana kunayman medio toque upanakaj ernakasip karakiw Diosan yapupana Dios bendispan uka Diosan servirina kapar. Ukamaja Diosan yapupan ernakanyaj aski sumawa.
Dios ana ka empresa pan trabajiña aski sumawa. Libro de Apocalipsis o cansiwa akajay Dios ajo taskiwa. Más suma pago aptata. Pagaña ataque de acuerdo mainej Dios ataque ernake o kamerjama. Aniu Dios akiterus mano kite. Aniu Dios akiterus ingain kaspate. Dios aja verdadero chica Diosau. Upaxi unayao pagará de acuerdo lo rataparo. Así que gila culiacas, trabajes que ya ni vas a Dios ataque. Mauro Dios aj, suma pa ella bichuristani. Con las cosillas. Ukamach Dios ay bendispan, akalwatana. Ukasuma kocho istawaitan kitis sarani. Akaj nayao sara arunakam arsurisani. Cek baca suka kocho am tapi istoa. Diki Diosania papah kayoras kiwa, trabajiri falte. Acá tuku itimpon. Ukamaja, lit asiwaiña niwa. Evangelio de Mateo capítulo 24. Wali un tata textunaca acá luatan. Akama tata Diosanaruna capaja. Evangelio de Mateo capítulo 24. Versículos 12, versículos 13 y versículos 14. Ukakimsa versículo naklit aswañani castellana aruna akamsa sao qayaqtat. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles. Entonces vendrá el fin. Mayampi lit ani castellana rota acá versículo 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles. Entonces vendrá el fin. Dios bendispan ukasuma mosqa arunakar. Kun hamateja ka kepa programa nakan palt asisiktan. Genteli nakan tiempo nakapau tukusiski. Gentili nakana ora nakapau yasta tukusiski. Hachamarka pasis kamarka pasa. Kunay man lahrat parliri hakay pasa taake akaorak pachangkir hakiri nakana tukuya pao porisinki. Kun hamateja pasire programa nakan palt ani wayapxma Diosaja nairiri hutawi panja Hupaj hutawayanwa Israel marcaro qispiri. Judío marcaro, hebreo marcaro qispiri. Ukampi supanakaja haniu katukapkit. Haniu intapkit. Huyku tukupj, hukarao tukupj. Han amuitir han unhiriu tukupj.
con hayakisiña sukaj. Ukatwa diosaj, jupanakar apanuko ukat hiwas gentil marca toquero diosaj untani. Ukat gentil marca taipit diosaj takasi, ajlisi, wawanakapa, iglesiapa, noviapa, esposapa. Gloria al Señor. Ukatwa hechaj, Señor Jesucristo, pairi cotina, jutandaski. Kun jamatej pasir programa nakan palt anipsma. Ukahacha estatua. Ukahacha estatua. Rey Nabucodonosor ukaj samkapan unjawatana. Posikasta metalat formtata. Corre, colque, bronce o anukaj metal, hierro, hierro piñeqempe. Hayuka material anakatbe. Ukahach estatua ukaja representas canua. Hintelinakan. Akahora kan. Reina tap. Akahora kan hupanakaj. Corre tiempons, colque tiempons. Bronce, metal tiempons. Aún hierro uka tiempons. Hupanakaj akahora kan reine. Akahora kan munanyani. Akahora kan hupanakaj. Según li nakaparham, munanya nakaparham, apnake. Hichaj, uka hupanakana. Akahora kin reinata nakapaj yasta. Tukus haniu. Porque uka imagen, uka visión, rey Nabucodonosor, ukanja, profeta Daniel ukaj kananchiwa. Ma kalau halakane siwa karkat uka kalawat unante. Kayoro kalt unante ukatste takeot unasi. Heros, bronces, colques, cores, kalwat unasi. Gentil marcan reinado paj. Tukus japoniniu. Akan qilqataj kun ham tijlit awaitan. Aka evangelio. Aka kollan glorioso evangelio. Yatiataniu. Aka orak pachar. Mundo entero. Taque gentelinacaro. Predicatani, yatiatani. Diosan glorioso arunacapaj. Okjaro tukuyaj por enjanesiwa. Entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. Hisa. Gentilinakan tiempo paj. Kailtaniwa. Isetej kailtani cheja tukuy jarekiniwa. Kun jamatej pasir programa nakan paltani pxma. Gentil nakan kailtapa y gentil marcana tukuyapa. Gentil marcan kailtapa y gentil marcan tukuyapa. Diosana profetapa Biblia Mario Mrana mupau predictani arsuni kananchani. Kuntej Santa Biblian kailkataki ukaro nakat kanaro apsuni. Taki yosan wane kapataki. Una tajila
monata cristiano masi, creyente masi, humaja wakistas iskati, porque tukuyao por inge, tukuya oruna kan qtanwa, ukatwa kaorakej ala osuntata, ma osora warmej parto doloranj, ay qoñ qailtjeja, hay ukar untatao akaorakej wale hacha ay qoñaro yasta mantarante. Ukajmaisat satawa dolores de parto. Hacha marcapas, iska marcapas, más que uka hakinakaj kuna lajrat parleri pasa. Akaorak pachawa, hachat akesiña, hacha aiqoña, hachat dolor de parto, ukaro y hasta mantarante. Hisa. Ukamao tukuyani. Hukata ukamao tukuyani. Kuna laikotej aka collana glorioso evangelio ukaste predicatao aka orak pachar. Kitisan yatej evangeliot. Kitisan yati aka Diosan libro pat Santa Biblia. Takeni yati. Quizás ukao hanakan inas chomiman hanakan inas tiato kenakan alguien todavía. Ukatwa todavía hani arrebatamiento raptoj loraskite. Diosak todavía suyaskiwa uka último simiente predestinada mantaña pataki Señor Jesucristo en cuerpo paro. Ucampesa acá glorioso evangelio. Predica si vaiva. Pentecoste orot. Según libro de los Hechos, capítulo 2. 120 personas, patak patunkani. Creyente na caja. Ukawa. Primera iglesia. Primeros cristianos, creyentes. Collana hayon puktata. Aposento alto kat mistanipje ukatsti apóstol Pedro. Predique, cananche, acá glorioso evangelio, acá suma yatiave, Dios toquet, buenas noticias, buenas nuevas, uxan maneja evangelio. Ukat kaltanisinste. Ya está. Dios aja ukatimpunj. Waitasiwa iba walja creyentes chachanacaro. Ukamara coarmina carus. Ukatimpunj aptasiu Dios aja ma ángel mensajero. Ucaste uca tiempo primera iglesia, primera edad de la iglesia, Éfeso. Ángel mensajero, Pablo. Ucamao evangelio calte predicataña. Dios narona capestasaste según Hechos Lebronja Pentecoste albaj. Primera predicación. Pedro. Chalvacatore Pedro la captoquej. Evangelio miste. Yucalvaste Biblia siva. Kim sawaranca almanakawa.
catocapje, aceptapje, Señor Jesucristo. Kim samaran calmanakawa Pentecosté alwaj bautizase en el nombre de Jesucristo. Uma bautismo toque. Con jacosisque azúcar. Hayu kamau. Evangelio ya está. Calte. Primera edad de la iglesia, Éfeso. Ocaroste Esmirna. Ocaroste Pérgamo. O capaz para que Ángela Nacaj, Pablo, Irineo, Martín, y hasta Colombo, Lutero. Porque Biblia parla pacalco, Ángela Nacata, pacalco, Iglesia Nacata. Esa. Diosana profeta paja. Diosana gitanita profeta paja. Koyana jaito quej. Hananchistu akatimpunja. De que evangelioja en timpchikao sari viaje con jamás en tejal suni wilta cantatej en tejal suni ukaste ya hasta kimsaqalco alba orasaste y hasta escolaros sarcasmo cambuawana campi junto 10 de la mañana ya hasta junto tati vale suma. Chica oro 12. ¿Ve? Ucat pasakipte ya hasta 3 de la tarde. Hayu kamarakiu evangelio. Ukamarakiu. Calte ya hasta 8 de la mañana, 9. 10, 11, chica horror pobre, edad media, y hasta chachzarakte, 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, y hasta entierra, ya con jamos, y hasta entierra. Uka color, y hasta ni haljatte. Hayu kamaraki evangelio viaje. Con jama teja entierra, y hasta niya. Color chakaran tirjama, yast ukuroj, yasta haipondaski, hay ukarintatawa. Gentilinakan tiempo paj, gentilinakan oronakapaj, yasta echa haipontje. Intihalantakas pas hayukam. Con alaikotej uka trayecto. Pentecoste alwa wilta cantati uka orat pachao predicasi orurnala hay kwam sanyan entiende yataki. Ichaja tardiwa. Ukatwa profeta Zacarías ukaxij ma orojotas que siwa. No será clara ni oscura. Más al tiempo de la tarde habrá luz. Kunak hanapa chanisa. Yosan aruna kapag Genesis Apocalipsis kamag. Walha misterios, walha yanakaw, Diosan yanakapaw, promesa nakapaw, imantat. Animakaj puirkit unyahaña. Animach at teólogos, pastores kung nakakpuirkit unyahaña. Ni seminaryo na kanso kung nakhayati chikit. Ukampes Diosak promete tainaw. Akatukoy timpuna. Kunapachate gentilina kan tiempo pagiasta tukusis que última edad de la iglesia la Odisea. Ukatimpon Diosak kitaniña. Ukaste ma profeta mensajero. Ma ángel. Séptimo ángel, según libro de Apocalipsis capítulos 10 versículos 7 ukakil katarjama.
Ukato qiu Diosaq promete tayna taqi imantat misterionak qananchaqaña. Tukuy tiempuna. Gentelina kan tiempopaq tukuy queja hawka tiempuna. Uka tiemposte hichurua. Hichurunaka uka tiempo. Amuitati hila. Amuitati creyente masi. Acá tukuy tiempon kuna estadoros creyente puri. Kuna estadoros iglesia nakaj puri. Iglesia nakaj totalmente llapi. Creyente nakaj totalmente llapi. Diosan arop parleri nakaj ukamara qala llapi chuy maqalarata. Hanjama ki otjeti kunas arsuño panakanja. Kuna laikotej tukuyao porini. De todas maneras, evangelio ya hasta parla siwayanwa bastante y hasta parla siwayiwa. Kun jamatej intej sare hayu kamba evangelio sararaki. Kun jamatej ya hasta intej alhatjej hayp oranja. Hayu kamarakiwa y hasta gentil markataki taki nacional nakataki haypoh tukuyaj urintje. Acá hay Señor Jesucristo hechaj jutiwa. Jupaj jutantes kiwa markap recogesjere, iglesia aptasjere, noviapa recogesjere. Ukahacha matrimonio fiesta taki, cena de las bodas del cordero kataki. Wakichastati hila. Wakichastati creyente masi. Hichoro hanikiwa. Walha creyente nakaj. Ni Diosan otaparos porin munjete. Ni Diosan aruna capax leit asins munjete. Parece que hupanakata que huale aburrid jamaqueje Santa Bibliasa. Ochuñas vale aburrido, vale carjata caspas hayu jamaquejewa. Con razón api Biblia seja acatucuya último edad de la Odisea ucan Dios arso de que acá tiempo creyente iglesias completamente llape huykoraki alalaraki ajayun miserable y pobre según libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 ukatnera kataru. Ukampis Dios aja siwa nayaja kahay pungkung kasktua. Akahay pungkung kasktua. Hisa. Walhani nakaw Kristoroh pungkuro ang kahar yawinu kuphe. Walhani nakaw ang kaharo Diosaroh apanukuphe. Walha iglesias walha creyentes ukanaksti. Mas min hupanakan program pau importe. Hupanakan hacha dogmas, hupanakan hacha teologías, ukanakaw importe. Pero verdadero palabra, verdadero Cristo, para usted, angaro apanukupje. De todas maneras, Dios ajá, siwa akajay na pungkon lekeskta. Chitilla virchitani. Ukat na yaha, mantawa ihupampiwa mankasi haipomanka waja cena hanio almuerzo qit hanio desayuno qis kuna laikotej tarde horas anqtano haipo horas anqtano entonces haipo hora tarde horas te castellano ja manqaj satawa cena. Ahí po mangkaj.
Hisa. Monat hila monat kuliaka. Aka radio tercer éxodo xat pachao amtayanipxma. Arachtam. Sartapim. Piscurasim. Ukalampara kamar warantam aceite. Akajay Jesucristo jutantaski. Iglesiapa, noviapa, wilapampe, alata. Creyintinaka apasjañataki. Ukampis Diosaj siwa nairakatja. Cristun kirhibirinakaw haktanini. Glorificata machak cuerponi. Ukurkam hakaskiñanisti. Macheptanwa transformata. Machaca glorioso cuerponi tukuyatañani. Acá hibirancheja necesario han hibiranchimp istapitañapa. Acá mirqeser hancheja necesario han mirqeser hanchimpi istapitañapa. Acá ñosanter hancheja necesario han ñosanter hanchimpi istapitañapa. Con jamateja primera de Corintios capítulo 15 ukanak parchisto. Hay uka Dios naruna kaparjama. Ukama jajila kuliaka. Creyente masip archtam. Hanikimte sartapma. Taqichimampi makatma. Mantaranta macha desesperación ukaro. Kun jamateja kaora kejiasta hiska halanokaski. Ukatwa Diosana profeta paja tiempon arsuniwai mahacha kollan mensaje. El mundo cayéndose en pedazos. Akaora kejiskaro al halanoktaski. Kunayman chahwañanakam. Guerranakampe. Usunakampe. Oraj katatiñanakam. Hisa, umampe, chichimpe. Y hasta acá ahora que mandaran tiba mahacha dolor de parto caro. Kunat kunalaikotej. Según leit astanja acá Mateo 24 versículos 14 ukan jaseja. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Por testimonio a todos los gentiles, entonces vendrá el fin. Acá evangelio predicataba desde la primera edad de Éfeso hasta última edad de la Odisea. Parlatao predicatao kunayman lajrat. Kauka idioma kauka lahranakas uthitak pachuka lahranakat predicatao evangelio. Hani utkanit excusa. Hani utkanit kitin sanjaniwat kayat ukha. Takeni uyatakta. Ukamah munat hila munat kulyaka. Walwal istam. Hintil markan tukuyapao purinji. Kunalaikotej tiempo orasaj. Ukatokat kabayasta tukusiski. Entonces parajtaña wakistasiña orasanctano. Sartapim hila. Arajtam arrepentissim. Kaukaros langtasta kut amukat. Humaj sartapim. Todavía Diosan gracia pajo tikipana. Paktam. Uka aceite este Espíritu Santo kollana hayo. Uka kollana hayoste akapaspa aro. Cristo. Revelación arunaka. Akatukuy timpuna. Dios bendispan. Uka kamahu manakaro paltaniwayapxma.
Tikijintilinakan tiempo paj, hora paj. Yasta tukuyar puriscatap. Ukamao qillqt'ata yuka qillqatanakaj haniu paskanit. Señor Jesucristo siu alaj pachas akapachas pasaniwa arunaka haniu paskanit siu. Taqi usanarupa po kasinyapa. Dios ay bendispan hila kulyaka. Akakamao paltani wayapxma. Dios sana kolyana bendito arunakapa. Si te Dios todavía permitistani hani rutkani. Dios mediante Jutir Sabadoa Ukampe Diosan arunakapa para asiskeñani. Diosan piquia sasawsani ayapxma humanakan hilatama hermano Lino. Anarmasimte Karoro Diosan otapar saraña alwata umaxaranta wayham intrict asham de repente acá paxispa. Tal vez hutir paxispa, tal vez acá maratukuyaspa. Cualquier rato Dios ajotani. Malon tatkamau na yajotasiu. Haniu kitisut yatkiti na yanotañaja sa sausi Dios aj. Ukampisi wasak uñihtan qillqatanak toque. Taqiku nawiyasta tukuyaro porje. Dios ay bendisman ukamaja. Hutir program kama. Ma qochompe tukta esqtanaka programa. Dios bendisman.
Jesucristo tatitusti, sigon Apocalipsis 18:4 o karhamasti, akam sasaw artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanapchik huchloraphamti.